Pozdrav! Odlučila sam snimiti ovaj video s odgovorom na najčešće pitanje koje dobivam u inbox, a ono glasi: jedem zdravo i treniram, ali ne uspijevam skinuti kilograme. Ono što obično pitam je da li pratite unos hrane koju jedete. Odgovor najčešće bude ne, pa jedem zdravo. Nebrojeno puta sam napisala da ono što je najbitnije kod skidanja kilograma je da ste u deficitu, bez obzira koju prehranu prakticirate i koju hranu jedete. Naravno, kvaliteta hrane utjecat će na vaše zdravlje, na vašu održivost same dijete. Ali sad se neću ulaziti u tu dubinu, nego ćemo samo se osvrnuti na taj deficit. Znači, nebitno je da li jedete nutritivno bogatu ili nutritivno siromašnu hranu, ukoliko pričamo samo o skidanju kilograma. Ako neka osoba jede 1800 kalorija, a to predstavlja, u obliku piletine, brokule, salate, avokada, orašastih plodova, a njezin deficit je 1500 kalorija, naravno da neće skinuti kilograme. Dok s druge strane, ako ta ista osoba unosi 1500 kalorija koji je njen deficit, a jede, picu, palačinke, sladoled, da, ona će skinuti kilograme jer je u deficitu. Znači, ukoliko želite skinuti kilograme, morate znati koliko unosite i morate biti u deficitu. Najjednostavniji način je da si skinete aplikaciju MyFitnessPal na mobitel i krenete što detaljnije, što preciznije unositi koju količinu hrane pojedete. I na osnovu toga ćete vidjeti da li ste stvarno u deficitu ili niste. Napominjem, samim time što jedete nutritivno bogatu hranu ne znači automatski da ćete skinuti kilograme. Moj savjet je uvijek da neka većina vaše hrane bude iz nutritivno bogate hrane, slobodno si udovoljite s onom zabranjenom nezdravom hranom, ali ako želite skinuti kilograme, morate biti u deficitu. Kraj priče. Nadam se da je video pomogao. Ukoliko imate još kakvih nejasnoća, javite se, objašnjavamo dalje. Lijep pozdrav!